Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Kablaawan da kay amin ana ayatamang tartarabay karagiti drama mi nga unay daytan kaka. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Namintakil nga ulbod. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay, apay, ayan na tayo limagasot ng impisok ko dito'y drawer. Jester, ayan na tayo limagasot dito'y. Ha? Apay damagam kanyak. Kano dudwata dito'y? Asinong itinangala? Diyan mo Ambangan mo't nung natayab. Drawer? Maitayab? Ambangan no'y dilino katamtin drawer. Naiturong ti angin ti electric pan. So natayab. Nunay tayab, adda ko madituyen Masapul ko day jay, isong erwar mon. Apay ngagpabasol ka. Nakita mayangay nalak. Nagtangken talaga ti ulbud mo. Awan mo ti sumsumber ka sa bali dito'y balay. Dua talaang met. Sa dito'y pa'y silid ti ayan ti cabinet anangikak. Ay, di nakmamasula yung tawan amok iti dayta. Ay, talaga namin takil ka nga ulbod. Napaklan ka nga ulbod. Unay daytang kaka. Tatang, awan ka diti nakita yung anay tayab alimagasot? Naitayab ko nam. Di pala sang aribo ko matapidote kadhagaws. Ay natatang, mapukpukaw ngamin ti limagasot a kwartak. Dayjay lang ti kwartak, mapukaw pa'y. Nangikam Iti cabinet mi iti silid. Matlagayam. Alangan may tayab nga gingga iti paraangan. Mas daawak nga rod. Amo ka. Amangan nunay tayab iti bulsa ni Jester. Isumot ti atapot tatang. Ngam nalabos ti kinatangken ti ulbod na. Naidaytan kaka. Di nalamaikat ngamin ti bisyo na sugal kang sigarilyo. Isot papapanan ti kwarta. Apay di na mapanunaw at ti sigarilyo kat pakaalaan iti kanser wano nanduma pa'y asakit. Kasi iti ulcer wano anong acid iti tiyan. Ay natatang, no ibagbagak dagitaken kwa na, ibaga na mo't at ti sigarilyo kanukat agas ti tiyan na. Ay, nalastog lang agsasaw nila kay Mao. Ngam inton matamaan iti kanser. Nasingsing peto pa yan, ngam santaw. Unay daytan kaka. Testingan ka man langgong. Ibatik to'y sangaribo dito'y lamisaan. Kampay ide kat nalipatak. Ita, pumanaw akon. May dayjay. Napanen iti ayan pilamisaan. Ay partakak ti rumar, ta si Ripak iti regkang ti ridaw. Si Ripak. Kunak tumat, pinidot nan ng bulsa. Langgo nga talaga da ito a tao. Unay daytan kaka. Jester, muto di sa nga ribong hindi suki ti lamisaan. Siyak man ti pambasuri mon bilya. Apay ayata nagtangken tulbud mo, di ka lagbain. Kinatulisan day tang aramid. Apay anak laing kang agpabasaw. Kalaatek akauteng ti bulsa na. Apay akinalad na kinaot mo ti bulsak nga. Makitam, namintakil kang ulbod. Naibaglakit din ta kinaot ko adagos ti bulsa anang ipisukam. Agtatakaw ka. Nagloko ka. Asawa ka, takawan ka kiday. Iyulbod mo ba'y laing? Natiliwan ka lang arudan. Pumad, bayadak to ka di bakad. Saan natakaw na dyan, tabayadak mag. Takaw, tadi may pakpakada. No jak kinaot di tabulsam, awanin Uray ko man imbagam adagos ngin nalam. Saan met? Pinarigat nakpaila ng doktal. Ulbod ka talaga, agtatakaw. Bakit? Onda makangag iti dahi tangay bagbagap kat kababain.
Inalam ko ng lapan Saan mong ibagbaga tinakaw? Sa balit innala, sa balit itinakaw. Langgong kakit ding asawa, awampay pa nagbabain mo. No siyak nga asawam katakawam, kasanong tidad dumatao dita. Sus, mabainak mo ta. At least no sika. Okay lang, tasawa ka. Mabalin ko na bayadan no ka. Ulbud ka. Law-lawan kun anak ki asawa kin ka berkog. Nagitan nga bagang bakad. Makapasakit kamat launa yan. Una daytan. Naglukaw ni Jester. Apay ay Asawa na, takawan na. mas dawak Dilagbain mat. Sa bagay nilang bakit na titaktakawan na. Di mo't agkas tayo ti sabali at tao. Ay, malwunda numatiliwanda agkastay ti sabali a tao. Di da ibat siya iti angus Ay, una daytan kaka. Sapay nagulbod. Matiliwan lang arudan, agulbod pailaan. Asino nga'y mat, ti saan nga agpungtaot. Uray ko mano aminin na adagaws. Malay mo ngayon lumakalusaw. Ay langgong apinarswa. Unay daytan kaka. Adda aya bonus yu Albert. Taa, maawa na yaman. Nukasta nakaawat ka nga rod. Doon, Mike. Amin kami kada bonus, may. Plus kagudwa ka ba na bagas? Apay ngayon nila kay tawan mat. Nagasto na siguro na. Ano imbayad na iti utang nan? Awan mat, timbagbaga na. Sa bali na, tadamat insangkot na bagas yaw. Ayan na tabagas. Damagama ka nila kayo, Mau. Awan mat, timbagbaga na. Agure ka man tatawaga. Tawaga man, apay. Naglukon. Hello, Jester. Adamot ka no na bonus mo kung bagas ngintid da. Nagkuna, Mike. Ni Albert. Ang angawan na ka ay. Apay ayata nagtangkan tulbod mo. Awan nga. Anda. Awan ko na lang arudan. Naisugal mo siguro di kwarta. Ngam adapay bagas ngintid da. Ayan na di bagas. Anda ay Ay, ulbod ka talaga. In off kon ti cellphone ko tamasurunak. Tapno di mo ko nasak ti ulbaw. Ipasak kan ka ti picture nila kay Mau. Mawat iti bagas. Ay, ada picture na kang ka. Ada Amin anay ka ni ti bagas kat ada selfie na. Nagpintas to pa iti selfie nila kay Mau. Pero may ti posing na. Pero may ti isam na pa iti. Ay na. Una yan, naggayag ti isam na si ka. Ay, unay daytan kaka. Awit na pa yan di bagas. Maray, ayusin ka Ada ta, kita amaon. Ni, adang agpaiso. Una yun ti kinaulbod ti asawa. Nagmayat pa tingursiit na nagpapicture nga igam na di bagas. Nagsiga pa yun dita. Mamati ka. Wan Albert, ay pasensya ka na. Maawatan ka, Bilya. Sige, panahon ka pa Aguray ka man. Ta ipost ko iti story da ito picture na. Anak kaimot iti bagas akagudwa ka ba? Kita ak man ti kinatangkan ti ulbod na. Unay dayta. Kumusta ngay, Mr. Ulbod? Apay manan, Bilya. Pagtripan nak manag. Tarupam, nagganas ka at katus-katusan? Apay nga milaya. Nag-Facebook kan? Ay, saan ko masangsango na kita? Anya lati masangom nga rod ngay. Basta busy Jay bagas ngay nga rod. Saan aya nagsaritatan kat imbagakmot nga awan? Ay na, ulbod ka talaga. Lukatam ta cellphone mo. Takita umidyan ti storik. Darasam. Anya manan timpus mo. Kita umitan. Tapno ma-surprise ka. Kita akmalangay. Sakmot na itaw. Kat, na, Anyat katawaam ulbod. Maalam pala tagkatawa. Di ka pala mabainan. Nagwabak dito yan. Baka sinorpresa ka lang, Mike. Na di bagas?
Aday jay Ijay, ijay. Inaktualain. langgong ka talaga. Planom siguro ngila ko. Tapnad da pagsugal kan pagbisyom. Sapay namin takil kang ulbod. Unay daytan kaka. Maminsan pa'y ngulbudan nak tay sinakan. Nay, apay nga yakas tamot tong tisasawang bilya. Saan la asasawak? No di pa'y kat aramidak. Papanam, nukas tangarigan. Inak agsa politika sukat mo. Anya, Daytay mapangnamnamaan kan mapagpiaran ti sukat ko ken ka. dayta di mararamidan ba kahit? Tadakas dayta. Ay na, nagsao di saan adakas. Napunon di listaan ni Apo Diyos iti kinadot basol mo langgong. Sanbut, abakag. Sikamag. Iyulbod mo pailaan. Inang angaw ka lang magtitikal labas. Saan nga ang angaw dagijay, Jester? Basol dagijay. Maminsan pa'y kitdit talagang agsinatan. Unay dayta ang kaka. Mardi da dyan may magbakat ya sawak na nang. Talaga amaday, Jester. Agpada kayon amaday. Ibagbaga na anamin takil ka nga ulbod. Ita, ibagbagamot akayat na kan nga isina. Ungarod na nang. Isa amamakak. Sapay nagpintas kan nasingpit mo't ya sawak. Kamas daawakan ka. No sa bali lang asawa day ta. Edi pa'y laang gud akatin sukadan. Ay, saan kumamata na nang? Matayak lakit day no mapukaw ko na bilya. Apay nga raw at takaw-takawam kan ululbudan. Tangiwat yun na nang. Dak-takawan ti asawak. No alag ti kwarta na. Sigurado, bayadak. So, saan natakaw na jay? Angam no di na ka masukalan. Saan mo abayadan? Una na nang. Saan? Ay, oo nga. Diyos kay. Matikikaw, matartarantakon, kaniti bagbakayaw. Naglakalaunay ti solusyon day ta parikot mo. Sana parikot day ta. Ngamen, adamo lakin ka ti solusyon na. Ay ina. Nanang. Balbaliwam nga min ti style mo. Kitaam, no di dong-dongwin na ka ni bakit mo iti kastaunay. Nagsayatan ti kasta na nang. Katalagamat. Kasayaatan ati madungdung mo. Ngam ti maisina. Una na nang. Iso ang manipod ita, agbalbaliw kan. Idya mong tisugal kada bisyo, ang mangiraret kan mangiruruman. Anang. Amom tisugal, pagbali na nakamamirmiraot unog palpalama, ngamen ibusin na ti kwartam. Palamlaman na kay ti maminsan, nga maikisap ti kwartam iti maminsyam. Unay daytan kaka. Timot sigarilyo, dadaulan na ti salon at mo. Kun kasla pupuuram ti kwartam. Tatunggal gumatang ka iti sigarilyo, sinjam. Kasla sinjam mutten ati manunga kwarta ditan. Iso nga agamiris ka man, sakbay maladaw ti amen. Sakbay, amapukaw mo ti asawam anagpintas. Una nang, paramidak na ita. Agbalbaliw ako. Unay daytan kaka. Mangantan ba kayo? Nay, aldawan. Naladaw kan ay ti pagsusugalan. Ni bakit may? Sapay nagsapa ka nagdigos. Kan milagro, nakaluto ka pa yun. Sana nakaskas daw dahi ta ano patpatgan ti asawa. Kasta ka di? Nungay patpatgam ti sugal kan bisyo. Napanunot ko ba kahit ngawan serbi na kita? Tanong kwenta ngagpaiso ti magasgastos ko iti sigarilyaw, iti inal daw, iti makalawas, kan iti makabulan, adugayam. Awan mo't pakakitaan. Awan at talaga ti pakakitaan, ta mapupuuran. Sanak ako mong try ti daytaan ako ng bakit. Gusto ka. Pagsidsid daawon nak itang agsapa Saan ka na mas daw bakit? Tawan imposible, no kaya't nga ramidan ti may saba nag-anasayat. Ay nalakay, may ayo ak kadagitang ibagbagam, kunipakpakitam. Narigat tagtalak, tama nga no mapeke akken ka. Saan bakit? Agtalak ka kanyak, hanggang kon amin na kalukwan. Ay kasjay, ni, ada sa nga ribo a pisos jay sirok titugaw ni. Naragrag mo day jay. Saan bakit? Kwartam day jay amok.
Tawan mo't kwarta. Saan? Kwartam dayjay. Awan kwartak bakit? Kwarta masigurado na jay. Alaemon ah? Saan kong alaan ti saan ko ang kwarta bakit? Di nakplas-plastikan ah. Narugyamon tagpakasayaat. Itultuloy mo dayta. Tapno nasayaat itong palti amen ah. Hindi ka matanagan bakit? Paliiwan na. Talagang agbalbali wakaw. Diyak kayat ti nariribo kabiyag. Ti kayat ko kat naragsak kabiyag. Naragsak apagasawaat. Naragsak ngag nanayaw. Patyan na kumabakait. Unay daytan. Wen, pagayam jester. Awan kasi ti natal na panunot kan naragsak a panagden na ti agasawa. Nagsaya at ti kasta panagbalbaliw mo kat itultuloy mo retan. Sikamat pagayam belya, suportaram ti panagbalbaliw nila kay mo tapno itultuloy nan dayta. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anak pauluan. Namintakol nga ulbod. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang trabaho.